nekoliko raketnih sistema. Vođene rakete kroz prozore stižu u oštećene goraždanske kuće i stanove. Ne zna se gdje je danas palo više granata. U Vransku mahalu ili naselje 1. maj, po Barama ili po Graboviku, po Obarku, Baćicima ili po centru grada. Neprekidni pješački napadi su počeli jutros u 5:40. Traju i u ovim momentima. To su borbe za dostojanstvo ovog grada i ovog naroda. Borbe za spas 60.000 ljudi. To su odsudne bitke za Bosnu i Hercegovinu. U posljednja 2 sata na civilne ciljeve u centru grada palo je preko 1000 projektila. Ima žrtava, ali teško je reći koliko. Ima ranjeni, ali im je nemoguće prići. Nema sredstava ni mogućnosti da im se ukaže. Medicinsko osoblje je u očajanju. Ranjenici nemaju hrane, mnogo je nezbrinuti, a i danas je ova ustanova bila glavni strateški cilj četničkih snaga. Tukli su je svim sredstvima, od pješačkog oružja do najtežih haubica i raketnih sistema. Pred tim podacima se zaboravljaju današnji napadi četnika na sve ostale pravce, a tenkovi su nadirali i prema Brdarićima, Osanici i Orahovicama. U prvim redovima pješačkih snaga po starom četničkom receptu ponovo su specijalci iz Srbije te ruski plaćenici. Od njih se slobodna teritorija brani hrabrošću branitelja, životima boraca sa Drine, a snage Umprofora iz Rogatice vraća 60-ak najupornijih žena. Pa koga onda te snage mogu štititi? Ili je možda sve pitanje nekakvih nečasnih radnji i mutnih dogovora? Za radio televiziju Bosne i Hercegovine, Fahrudin Bečić.